Pemirsa, upacara melasti Perlingga Ida Betara Ring Pura Agung Besakih, Ring Sejeroning dan upacara Tawur Tabuh Gentuh Miwah Karya Ida Betara Turun Kabeh IBTK, Ring Pura Agung Besakih, Kemargiang Ring Genah Wit Ning Toya Ring Toya Sah, Banjar Batu Sesa, Desa Menanga Rendang Karangasem tanggal 10 April. Manggala Prawarta Kekarya Jero Mangku Widiarta Mausang, ring sajoning pamargi upacara Ida Betara melasti kegenah wit ning toya, ring toya sah kadulurin antuk memargiang upacara nadunang pralingga Ida Betara, sadurung kata dunang sampun kemargiang upacara mapiuning sah Nur Tirta. Inggian ring tetujon nadunang pralingga Ida Betara pinake pralambang, Ida Betara kabeh sampun tedun ring pesamuan agung antuk mesucian ke toya sah. Upacara nadunang pralingga Ida Betara kapuput oleh pemangku pengempon suang-suang. Daning wadarang ring pemargi upacara melasti kamiletin oleh krama desa adat Besakih miwah desa adat Pragunung utawi desa penyangga. Ida Betara bakal memargi saking Pura Agung Besakih nuju toya sah ngawit kalah dasa semeng. Daning ngaptiang samian pemedek mangdane anutin rarangan sani munggah ring surat edaran Gubernur Bali nomor 8 tahun 2025 inggih punika wenten 6 bantang rarangan majeng pemedek miwah pedagang utawi angge UMKM ritat kala tangkil ke Pura Agung Besakih selami karya Ida Betara turun kabeh. Penyiuan umat Hindu ngiringang upacara melasti ngawit saking anak alit rune kantos urde antuk memargi saking pura penataran agung nuju toya sah. Tios rauh saking desa Besakih wenten taler sani rauh saking krama dura desa Besakih. Pemedek memargi kirang langkung 10 kilometer sani kairing bage pecalang miwah kepolisian. Tetujonnyane mangda nenten wenten sepeda motor wiadin mobil sani ngelintang tur melasti sida memargi antar. Upacara melasti digelar jelang karya Ida Betara Turun Kabeh atau IBTK 2025 di Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang. Ari Wiratmaja, Bali TV.